Mai maming se amsigi mafam jigi mai jide pura akhoi Manipur ka diaper sisina bai matang da khara hairo on hair ko chawe bu Hi guys Hi guys. welcome hi Welcome. Hi guys ông guys sayol jam chaw mai masam yam thu thun sang ye ba aduduna mayam hoju se nungdang ne bu ko ado nungdang gi vlog tem da taw de ba ko ado ngasidi video matem the sum nam ge taw ne dum family vlog oina hai tare ke hani akoi sai laite bu ko aduna akoi sai laite de akoi se thabo yam ko me ba se ma le gana mu akoi na lang bu se ya de ba ko thai ne dam da ba aduna ma le chi se da vlog sem ho ge taw ni da ko ado hojik sayal na tv engare ka te angang ani su da yam he na chai yo me ang ka chai ba ga ko chai tu mam bagi kam na le bu lo re ma thau chalam dai da potha ram bagi ado rang du si khai jan le ha na gi do sayal na phalan jam ye chale ma do ko khra khra ma mi da ram da do si ma chu hai jan le ma thak si sit na le na dam yom de si han da san gi ke Kamung di lotion bire smaina moi wa bani na ko ngasai morning chalure adu du ka halaga mung nai chali ne wo dong wa ne phamung da tum ta le na chai bane toi re lotion ba sida sayol moi ni tum me khoi lai pa bum ni sina na ma gi lai ka nga han da phazan lotion jab ne ba yo loi loi dai chu Kindle nung gay le. Okay, sayol ki sana po chino pa makitingin nila yung sa eh. Ano kaya? Diyan sa mga kamara. Kabalo sa nila. Sayol na chupa. Baby nung shibra hayo. Baby. May siya kayo muli na may lawa hayo. No. Mayam sige mafam sige may siya pura ako Manipur ka chani. Nung chugira siya yung siya nung kirang mangbada dum kamay to ba hang. Sayol na chuma ay ngay ko. Ma video na video do. Baby. Ado di may lagaw na magi mayang. Lai changa la di magi sit kana no. No. Cha sulon ge na lon ba ho do mayang may mo kya da to la na. Sayol ni sa mo ana ka khai do ni do ka Echagi la kan than. May la sige mafam je sige tube macha ma si than bam ma ha bi je ti je angang lai pa bam nu ke ka happy ne ba do oi khara ma na di makeup ko ma tham bi jaw ba ko sai da ado akhoi yon di lai pa sini miyam aina live ko ma tha kan da sige mafam si da le ga the phone thamaga ai live tha je ngasi live ma tem to tha je khang Facebook ai ga re YouTube da live tha da ko re Instagram da tha da ko re Sida ting mai nu je ngan thu e mai je mangal da e furok bani na ngan thu moi du hongam dai ge rang sang bu ga man ne khoi ka rang sang e se adudi cha lo lu gi cha thak na sangom khara ka sangom se cha se cha na pe da ba cha lon bam da chang a se Ini sidang hake aku maju tha oi chamana di kar nam lap se am hai nei Hi baby Kulambra sarwa nga mo pitha mo pitha ko de ma sak se kamling te je no ha sanda Hi guys Ado mayam ngasi di ai cha nu pa tu magi maming hairage mayam na kai ming tho lage na comment yang hang dire handak ti mai te ki maming thon dre ba ko English ki oina thole mai maming se heaven oina thole heaven mangang wai khom
Sumai no idu ba mai maming se. Men da yam nushi ba mai na thingnagi ko sayol gi manau nu pa do ngan ba ko piyo. Moi ani khaktang na sayol ngan ba na dum chatna ban hai ba dum ming da yam thoning ge ba khomra du ba ngan ba ko ba khoi gi ichi gi macha lai bai dai ne ko khoi gi le kai du adu du gi hain maming chak mana ba du nu ai ti da na ko adu du gi yum doi na thon nu chi ai ngan du yam ti na phaja ba nushi ba ma phau han ba du du oi ba sayol gi manau nu pa do ngan ba ko sayol ngan ba oi na ban ha du da ado pai lai te Kuti da so hena ko ba tholo ha bani na H nunga karim ha ba ta ba hena ho ba thola di phani na ha bu ka heaven na thola ka nga khama dong lo han gare me mai du mu thala sida manga ja phaja bring ji ko okay smai mam han ba yori yar sang ga sam ta pun sin ni Ado mayam hosi akoi ki maida daloi ba aduga dry ba aduga dehydrated oi bado adugumba do dum yaubra adu yaw targa de ai product ama adu mayam do solution porak pa ngamba product ama dum ulake ba ko sigi products ne the Derma Co dagi snail peptide 96 hydrating serum for smooth and moisturized skin sigi serum sida maru oina yauriba ingredients 96 snail mucin aduga peptide complex and niacinamide yauri Sigi serum se akhoi gi skin da tai kanda yamna manung yona hydrate tawdo adu tawe aduga akhoi gi pigmentation gumba aduga ai gi mai da leiba dark spot asumba je asi dum reduce to han manga meba ko aduga akhoi gi skin je yamna mon laraga yamna healthy ohenba do adu so oi halle aduga magi texture se yamna lightweight oi aduga non greasy su oi hojik taiba loire mai se yam phajana moisturize tawe Aduga mayam Derma Co gi product khuding mak se fragrance free ngakta ne kai goma mayam na Derma Co gi product se pami batar ga de agi coupon code kajal 2024 season bio 20% off fangani masagi official website dagi aduga Nykaa Amazon Flipkart Purple da su fangani The Derma Co has empowered 15,000 plus students this year with their young scientist initiative every time you buy from them they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi cha ji saure da leire cha thakjalage Ma'am, I just chat thak chala gani ko video to pa edit toru bane ko do pung je ta ma thai makhai ta le mi chak cha la mai pani ron man film cha sala dan samjin ba bin ngai ta bhai mai no pan sala pulan ngai ta Kan chana bus mayam chikni ne ko laga irong gumba chanam ai di ko ai sai ro hormone ge uring ngam me ba how to put it down ang ngai ko phagre ba ko adu chanam chaw ha ba adu ge unti chanam chai na kangjal le ba How's it put a part? Dark color. Ma'am, phải đi cùng cha nó con nó gai nhầm phải đây con. Đâu? Anh mà mình phun như là đấy. Đối trai. Kém tay được. Ang silang rong mayam. Ai ki si uzi di dom ule na hengwai ai si dagi posting chala kan jam miss tong ni si uzi. Ni si yam. Nung sit liri sit le. To. Nung churak to ra piaze mure. Nung si yam na mafam se. Chat ka dab su ko shalak se. Ado mayam nungdangda vlog obo sida loire pung ani tare angang se tumgre ngasi di khara ngana bu tumme tum sida leire ngale gam hogala bo jai ko magi tumma matam che
makhala on thosu phatte haba phatte ko makhala on thosu adum magi hainabi adum tole haba aduduna ngasi vlog se swai de loisalage diaper sijinabai matang da khara hairo on hairpa chawe ko ado ai diaper no amlai numita bo adum sijinai ai aduduga adum rash cream do adugumbadi adum taibi bo rash cream do taisalani diaper sin bo kudingi aduduga kaino powder body powder baby powder do adudo chaisalani aduduga kaino diaper se janbi ba wangam sasangam dijo adumai do ado kento ngasi adum tha ani sudore tha ani surabane numini ni humni dangare ko ado ngasi wawdi adum chathat pa gumba kemta laitri ba ko adumai na adum tawri hai tare ai sayol ki de tawe sayol jun o mata chathat pa tawde ai rash cream sijinai any rash cream ma hegya ko ado maro ni himalaya gi do aduna di hena phaw mal ai adudum sijinai ba aduga himalaya gi powder do adu muksai chanba adumaina sijinaraga oina taweba ko sayol gi dasu mai tawre aduga heaven gi dasu maina tawe adudi ngasi gi video ju sai de loisalage mayam mathangi video dong thingna se video je yam nungai video ore ka dur ju ai smaina daily vlog kumba semdra de ai video semningai pa na leite de ko angang chien bani de ko aduduna ne khara le nungai video semakke adudi ngasi gi sai de loisalage bye like subscribe share do work out video mayam